Kajing Pentrai ka Jingkieng Thymmai Dwar Ksuid ribhoidistrict layat mentah syakmat balak milenti bahaswa ban kod uklalan kod arzat prawai on lap pendap no yaka. Komisi bentah ban penstet yaka gam Menteri Ketena Transport ke Sorkar Jela ba sniawbhalangdhar ha kasi baar dala diehi lalai banjurip ya kate Kajing Pentrai. Hapa kerem kilap tai kubor Menteri ulai thu bala kumnu kibu tang Hapoh khat santarik on pendap no ya kate Jingkieng. Lak kedoh ni ya kejingsna ya ketiga Jingkieng kadai hadian baka Jingkieng du bila kelar pai no bat kalabu Jingma iki kali kibaya bayang leng ba kate Jingkieng. Ini persang ba baklir kini tengah lang ekstra pokat balak nang ba. Inla ban play kroy ni kini nang pai ba kan safar. Ini dia lah sedang ban dismantle maksim por hi yang dismantle lah beli bridge. Ban assemble yang beli maksimum kan tu di kali. Itu timar di dismantle kini try. One more. Handa kata harus berpikir persang ini orang ikut perster kloy apa cakap safe part. Kita ster umi kuahi bat ke safety samas. In book perster kloy apa cakap seliu part. Handa yang suatu jadi saya mar dismantle lekan ini. Kau kita APOH plus lekan ini. Tapi sibuk sih mana. Kalau government nak siap kat balak ni perster bar kerja mahal. Mereka kerja ster kita kan hak yang lain. Ini kita. Mar kidon nak kejong ka design nak kejong ka drawing nak kejong ka specification ni dari ngau pen klor kim la ere lagi ngau pen slam ro kin ka ban klor kan bala tadi ka protein recommended asna ka tu ka dai jong kumulong ka ti putin ka dai ya kan ni bat mla manong exact ni makan song ka position na bel kala ban tam kini kan satu break ste government le kana hai de dinu kim ban ban everything is under responsible. Imkran saya galut dan kamak baik bak ini suk. No question of expenditure. Pak ban deploy kena baik bak ini niok banyak yang kumaju loh. All testing yang testing yang barim. Hinu kena bagi farm kumulong suk bin habis mental di barok. Tenekong in lek saya kini. Anda lah apply kali barok nang ni. Nantangin sah sedang berikan nikah. Balak ada macam. Imlak mensah kejuk apa. January we should be able to use this bridge. That is our target. Regarding the obstacle betul kan ni rajin penting. Ini obstacle dengan menurut existing bridge, mana obstacle lah. Maybe lah menurut ni belum lah kata disikan ada if anything don't come money to be private lang. Tapi kalau apa kena pilih lepas kerja sober macam. Kalau kamu. Tei menang imbang si bangin habli dulu ni Minister Bodon Buram jong transport nomor ba kedai kameram ju iban pej yang i ki bai bu trok mah. Ingin lek ban bu ki jing thok i. Dai ngai i pada ba kajing kloy jung iban kmi ye kam jam ha gudai bok transport di mana hi yang ye lipet nak utak bridge hang tai ban le inspect nak khnang ba kam jam kan kam speed up te ngai ku dei i la don la kit klik i la pet ye kam jam ka badai ka bentar jung iban pet te nak liang jung me clear proper union ni kerpat ye ki para bai bu trok lebar bar khoj ba la dia ya ni smart i ba ni ka problem ni kadang he yang dah biar bu kali sahabat ni bu hagi kom di badai kenang ba kipai ba mo dibayar di kalirit dan ni kali he kim yo yang dijusuk di design sama ya tang ni kintin nak